steering bangasidubula basivithize basiqede siwelwe amatshe niyothi nithi niyabuka phakathi kwemfukumfuku nibona imfukumfuku inyakaza nisibona steering sidonsa umlenze sisukuma sibuye sihamba futhi ingathi ungatshela lo seduze kwakho ukuthi lolu daba lungami yimi steering endangizokufa because into engibonile ngoNkulunkulu sengiba sure noma ngehlelwa into enkulu kangakanani ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongikhiphela ngaphesheya ayikho into ekwazi ukubulala umuntu weqembu bangizwile inabantu praise ayikho into ebulala umuntu weqembu likaNkulunkulu yes uthi uJobe ngiyazi ukuthi ungenza konke yazi ukuthi ungenza konke neqebo lakho lingevishwe akafi umuntu weqebo bamfaka phakathi komgodi icebo limbize ngaphezulu limemeze aphume emgodini bamfake ejele icebo lenze ezinye izinto lengaphandle limbize kuthi uyafuneka woza nesolution ngoba wena umuntu onesolution umuntu weqebo lo ayikho umuntu weqebo yabona nje njengoba kuthi uAlpirim ujuqu mina ngeke ngibulale nje Alpirim ngeke ingibulale nhlobo umuntu weqebo akafi noma ungangifakela yona nawe uzoxakeka ukuthi loyo muntu uvukile ICU uyaphila urecover kahle umuntu weqebo likaNkulunkulu lokho abathakathi kekeka kunamsebenzi kakhulu lokho futhi kufanele ngabe sebasiyeka ngoba into yabo ayisenzi lutho nje abathakathi ke yona into engasebenzi ke leyo umuntu weqebo likaNkulunkulu ayikho into engambulala ngicela ube right naleyo nto mawulala ulale ukhululeke wazi ukuthi ubekwe izingelosi ulale nje ungabi nandaba bazalwane sibhekwa izingelosi zihlala emakhaya ethu ama ministry engakhulunyiwe leyo ingelosi zihlala emakhaya ethu yithi ngimxoxele lapha kwami bishop nginomthetho othi kulala kukliniwe because ebusuku isikhathi sikaNkulunkulu maqeda ukudliwa isitsha silale esinkini kwami noma esi1 nophuza itiye nje waba wokugcina asilale esinkini kufuneka washikhapha isule ayifake la ihlala khona ogcinile ekitchen enze sure ukuthi ukline wasula amakhabethe wathatha imop wamopha phansi ingane ngiyayitshela ngithi lento ngiyenzela uNkulunkulu angifuni izingelosi mayifika la ekhaya zingabi nendawo la sizonyathela khona ngoba kweminye imizi sijike emageyidini sihambe siyosho ukuthi kuncolile lapha sikwazi ungena usinki akusokubeka izitsha bese uyimboza usinko wokwasha izitsha umthetho wawo nje umsebenzi wawo okwasha izitsha ifaduko elokuzesula hayi ukuyimboza ningenzi leyo nto bazalwane leyo nto invite amaphela invite amademon leyo nto leyo amademon leyo nto iyawa invite kuyo yonke into yenzayo wacabanga uNkulunkulu ukuthi uyamdinga uNkulunkulu ayi uNkulunkulu ngicela ungangimoshela imessage yami moya ingcwele ukushumayela into eqoqekileyo hayi moya ingcwele uyathanda ukuhlakaza into yomuntu hayi uNkulunkulu mina ngifuna ukushumayela into eqoqekileyo ikhaya lihlala uNkulunkulu uyazi ukuthi khona ubunuku nje okuncane mina okuvele bungicasula bese ngiyacabanga ukuthi nezingelosi yayicasula lento uyubone lo muntu lo ohluphayo ogcinayo etoilet agcina ukusebenzisa itoilet paper iphele bese angakhiphi leli khalibothinyana le awulifake edustbin afake itoilet paper avela shela lapho usuke ufuna kwenzekeni vele mani ngichazelana usuke ufuna kwenzekeni niyabona lobukunukwana obuncane lobu fana nalo othi uyabona lento ebamba isinkwa ebamba iplastic yesinkwa lana akusinto ukuhlala noma phi lonto ifakwe edustbin usedlile umuntu wakhona kodwa uyayifica nje phezu kwekhabethe ikhona uyayibona kade enzitiye ikhaphi yakhe yenza umark phezu kwekhabethe
bethu uyashiya futhi usho ukuthi akaboni mina ngeke ngibonayo ukuthi i-wrong lento lena yonke into esiyenzayo senzela uku-invite uNkulunkulu emakhaya ningasixabanisi noNkulunkulu uNkulunkulu ukuthi sihlale naye mina mangihambe ejardini ngiyaqosha mina ngihlale estradini esikhulu uFlay Street abadlulayo badla amazimba bambe behlafuna phephukeke kungene kwami mina ke ngiyaqosha ke ngicoshe ngihambe ngofaka edustbin nginotice ukuthi akekho omunye umuntu ocoshayo la ekhaya yimina umuntu ocoshayo okwazi ukubona ukuthi lento isendaweni erongi ingabibiki into ehlala la ngafanele ihlale khona niyamazi ngoyingcwele kodwa bazalwane ngithi ngelinye ilanga bishop ngenze inkonzo yabantu besifazane so sisecampini sikhempile la esikhona bese ngithi before ngizokhuluma nani ngisaya emarumini la inilele khona nina salani la mina ngifuna ukuya emarumini bese ngicela abathinti ngicela bavimbe eminyango ungaphumi umuntu uphuma mina ngedwa ngiye emarumini go check ukuthi njoba sila kunjani emarumini la enilele khona imbhede yenziwe kahle kuhle akekho umuntu oshiye i-night dress phezu kombhede because lento aqhela ukuyenza ekhaya uzoyenza la lecampini mina ngizokwazi ukunibona bese ngichecka namabhegi ukuthi aphekwe kahle na ngiyawachecka namabhegi abantu besifazane mangihambe nabo ukuthi bekupheka umuntu okuphekekile la ingqondweni noma bekupheka umuntu okuhlangahlangene la kuye ekhaya andingelela njalo manje mangithi amantombazaneni ngicela ukuphuma athi hayi impostoli mani ngiyaqala ngiyekeni ngiphume ngiye emarumini because yonke into esiyenzayo si-invite uNkulunkulu awuthi ngiqedele nto base ngize ngayikhuluma fana nomuntu ophekayo bese kuyabonakala ukuthi uyapheka yindaba afuna sibone ukuthi uyapheka wena funeka sibone ukuthi wena uyapheka siqala mawupheka ipapa sibone ukuthi impuphu ihlala kuphi ngoba ibihamba ichitheke isuka la esuka khona izofika ebhodweni fanele sibone ukuthi wena uyapheka ipapa usulibondela agcwala pheka isitofu iswap ayikho esandleni ukwesula isitofu yesula ibhodwe alikho isoso lokubeka iphini obonda ngalipapa uyabheka ipheka kabethe ubuthathe futhi ubonde hayi wena uzosilisa into engasini uzosilisa into errong asenzi kanjalo kuyo yonke into esiyenzayo si-invite uNkulunkulu ukuthi ahlale khona kuyo yonke into ngisho ukuthi uma ngifundisa amantombazana ama upheka awuhlali phansi ave ngimzondo umuntu opheke ebuka iTV haleluya awe ingane zanamhlanje engahlukani neTV izithi ngisekitchen yabo nje la kwami open plan izilunguza ubona lokhu ilunguza la phakathi kwamakhabethi ilunguza ifuna ukupheka kodwa ibibuka iTV ayenziwa leyo nto leyo 2 umuntu ophekayo akahlali phansi nje ma ese waqala amabhodwe uma ngenyawo ahlala esehlala neplate lakhe esenike bonke abantu ukudla bese yohlala phansi awupheki uhambe uyohlala esofeni ubuye uze emabhodweni ubuye uye esofeni ubuye uze emabhodweni uzosilisa into engekho right uzosilisa into eyishileyo usilisa into engekho right sengidlulileke kuleyo bazalwane angazi ukuthi indaba bekufanele ngiyikhulume kodwa uNkulunkulu uyazi ngithi umuntu uyakhiwa bobaba happy Father's Day khona into enamandla ekhulunywa uBishop lana bazalwane enamandla kakhulu uthi uBishop manje ukhona wena ubaba noma ungenasibhamu umuntu ofuna ukungena kulelo khawu ucabanga kabili kathathu ebese ejike egeyidini esabe ukuthi kunobaba kulomuzi obaba singanishayile izandla enkulu kakhulu bazalwane asibashayile kakhulu siyabonga siyanithanda uNkulunkulu asigcinele mina nje ngivuke ngathi hawo baba Mtshweni wahamba mfowethu kulungile happy Father's Day la ukhona ngisakuthanda ndoda ngohlale ngikuthanda nangithanda lo yababa loyana ngengithanda omunye umuntu ngiyakuthanda yazi baba la ukhona and bekuzoba mnandi Father's Day namhlanje ku right
ngifuna ukusho ukuthi siyanithanda bobaba sicela nisikhulisele amadodana khulisana amadodana enu please sikhulisele nabafana nibafundise abanye abasenabo obaba babo ama biological fathers but wena ukhona do something ukusiza loyo muntu loyo sengizoshumayela ke nje ngalo 15 minutes bese ngethula ivision. Amen. Siyacela ukuthi nisikhulisele kahle. Ukhona into eyinhluphe ukuthi thina siyakhuluma namantombazana kodwa baba bakhulumi nabafana. Hallelujah. Iyalekha kakhulu into yabo kubafana. Ubafundisa njena lento ukuthi uyakhula boy. Uyakhula njengoba ukhula nenza amadoda. Ningenzi girls. Nenza amadoda, nisenze lamadoda ukuze sikwazi ukuthi sinciphise itabane emhlabeni. Nisilekelele ukuthi abafana nibenze babe amadoda. Uyazi ukuthi labafana banamhlanje abakhuliswa yilabo baba abangabafundisi izinto ezisimple. Uhlala kanjani mawumfana? Mawuhlala. Uhlala kanjani? Cha ngabulendo engikhulumayo. Cha ngabulendo engikhulumayo. Ngikhuluma nje ngoba ilanga lo baba. Lapha na kwami nginomakoti ongekudala eshadile usethola umntwana, wathola umntwana womfana. So phathwa iflu ke njengoba kuyizinsuku zeflu. Umusa ka doctor. Udoctor unikeza lama tablets lawa afakwa ngemuva ashuthe kwayo. So ke useyamshuthela. Mangilandela ngithi usumfakile yini? Leli philisi uthi yebo mangithi uyawazi yini uthi awuyebo mangiyawazi nithi wafundiswa ubani hawu mangiyawazi nje namdoctor kade nginikile ngithi no ngisho ukushutheka kumfana wafundiswa ubani because umfana nentombazana izinto engafani uzoyilimaza lengane kokhula into engeyona indoda yawazi umthambo womfana la uvela ubulala indoda khona ngesikhathi ushutheka into ongaphinde kube indoda yo mangithi sazi lesimani ngafuna ukubuza ngiyabuza njengoba ungifica la ngimdala ngibuza ungaveli wenza into uzolimaza ingane. It's very sensitive ukuthi umfana ngabe saba indoda kube intombazana kanti wena wabulala umthambo wendoda enganeni. Father's Day. Ayikho into umuntu angayifundiswa empilweni ayikho and ayikho into umuntu avuka ayazi nabo abafana bazazi ukuthi bawubani. Lento engishoyo nje nabo abayazi. Abazazi ukuthi bona bakhiwe kanjani la ngemuva mawuthinta khona uthinta kanjani yini lento wrong uthi mawuyithintile vele ikhinya bezindoda ngaphindi bekhona indoda ilula leyo nto kwenzeka. iFather's Day boba basikhulisele nabafana nibafundise bafundisa ukuhlala njengendoda umfana ngathi uyahlala vele alale esofeni laleleni windoda umfana ongeka kwazi ukuqoshama kanje u5 minutes ungakwazi kwenza lento dlulwa yimi njoba ngintombazana nje mangithi nje uqoshama kanje uyaqhuma uyajuluka. Manje into nje eveli ikhubeke la iwe lesibhedlela kubizwe ambulance ngoba kazange akhiwe umuntu omfana ukuthi uyindoda wena khishwe into eqinileyo. Vula iBhayibheli incwadi yamakhosi funde lona. Angithi manje sesibadala masesibadala yonke into ofuna ukuyibafundisa abantu. Incwadi yamakhosi yokuqala 1 Kings chapter 18 uzongifundela ngoba la ekhaya kunabantu bakhona abafundayo bafunda kahle. 1 Kings chapter 18 verse 30 from verse 30 ugcine ku 37. Makhosi awuqala sahluko 18 ivesi lama-30 kuya kuma-37. U-Eliya wayesethi kubantu bonke,
sondelani kimi. Bonke abantu basondela kuye. Wayeselungisa i-althari likaJehova elalidiliziwe. U-Eliya wathatha amatshe ayishumi njengomungu wezizwe zamadodana kaJakobe, okwenza kuye izwi likaJehova. Lathi, igama lakho lizakuba u-Israyeli. Wakha i-althari ngamatshe egameni likaJehova. Wenza umsele ngase-althari ngazonke olingene namaseya amabili embewu. Wahlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi, wayibeka phezu kwezinkuni. Wathi, gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi, niwalethe emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni. Wathi, kwenzeni ngokwesibili. Wayesethi, kwenzeni nangokwesithathu, baphinda nangokwesithathu. Amanzi agobhoza ngase-althari ngazonke, wagcwalisa nomsele ngamanzi. Kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela, wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli, makwenzeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu wakwa-Israyeli, nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. 37 bese uyagcina. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba laba bantu bazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sinahlala phansi sithi owenzile izulu kanye nomhlaba Jehova umalusi wami. Ngicela umuntu odlala ikeyboard nje okungcono noma yena yedwa. Wenzile izulu kanye nomhlaba Jehova ungumalusi wami. Owenzile izulu kanye nomhlaba Jehova ungumalusi wami. Ungasukika lapho ngane yami yezo. Ungasuki lapho. Owenzile izulu kanye nomhlaba umalusi owenzile izulu kanye Hallelujah. Amen. Ngiyalithanda ke la ekhaya ngayikhohlwa lonto ngize ngehle pulpit ngayishonga. Ngani ngiyalithanda. Kule yanto le yamhlakanayo kunesikhathi la ngizo-honora ama-spiritual fathers laba bazobe bengigcoba khona. Leyo nto ngicela ukuyenza nani. Leyo phathi nje ngicela ukuyenza nani. Uma nje
manje sengiyakubo ngiyoguqa ngiyobahlonipha ngicela ukungena nama praise Mingihlabelelele lento emnandi nishaye yonke into ekhalayo niphathe yonke into ephathwayo ngabe ngobe ngimnikelo yami phambi kwabo ngoba mase bengizobile ngizobonga so mase ngiyobonga cela ukuhamba nani right bishop right le ngiyayithanda ngicela senze njalo ngifuna ukukhuluma kancane ngelento into yami mfundisi uNeli ihleli kulento okunamathelana noNkulunkulu. Ngifuna nje ukukhuluma kafushane ngaleyo nto into yokunamathelana noNkulunkulu. Ningizwile imbazalwane, ningizwile nina ngapha, ningizwile ngane zami. Into yokunamathelana noNkulunkulu ngaleli yaviki bengishumayela lapha enkonzweni ngikhuluma angithi sisekuyisizini yePentecost. Size sibuya ekuvukeni sahlala u40 days yanyuka inkosi sahlala u10 days kwathululwa umoya ongcwele so ngokwekhalenda kwi-Christian calendar sisekuyisizini yePentecost ibandla ligcwele amandla kamoya ongcwele ngokwesizini yekhalenda lebandla likaKristu ngezwakala I'll be very short ngicela ungilalele ke mangikhuluma ngoba ngizokhuluma ngayo lento kuleli zwi leli into yokunamathelana noNkulunkulu wenzani umuntu ehamba noNkulunkulu aze anamathelane naye uNkulunkulu umuntu ngoba uNkulunkulu uyanamathela kumuntu sifika kuNkulunkulu uyabona njengoba sishunyayezwa ivangeli masishunyayezwa ivangeli sibizwa ezonweni uthi uDr Miles Mandlo usuke kufanele ukuthi abashumayelayo abavangelayo bamemeze ngoba izoni isuke zikude kodwa mase besondele baba ibandla there is no need ukuthi umemeze sekufanele ukhulume ngoba usubakhela ukusondela banamathelane noNkulunkulu usifika kuNkulunkulu singena order simahlikilili sivela ezonweni sisopha ezinye ingozi okunye sinamasikhazi sishwabaniswe izono nje ziyashwabanisana sishwabaniswe izono singahlelekile bese sifika kuNkulunkulu uma sifika kuNkulunkulu lenkazimulo iqala isikhanyisa kuba khona into evelayo ngathi nabanye abantu sebebuka ukuthi hayibo hey nemboneni eshintsha ushintshiswa into yokuba kuNkulunkulu ma usulokhu ke uhamba naye sanibonani ma ulokhu uhamba naye unje uNkulunkulu bantabami uNkulunkulu ufana nalempahla le uyazi lempahla ephumayo othi mawuyiwasha ikhipha ikhala ma ibi blue wayifaka nopink upink avela sale eseyinto ongasayazi ukuthi uzothi iyiphi ikhala ngoba sekuphume ublue wangena kuyi ngicela ukubona abantu abangizwayo hayi uNkulunkulu njengoba usibona asisaziwa ama-families ethu adidekile awazi ukuthi singobani akuyakezwa ama-friends ethu abantu esasifunda nabo abantu esasihlala nabo sidla nabo amakota siqala ukuba-confuse kulento yethu yokusondela uNkulunkulu uNkulunkulu uhlangane naye usuganile unendoda uqala ukuyikaka le ndoda wena ungabekezelela ukuhlala nayo kodwa kuyo kunzima ukuhlala nawe ayikho into enkulu njengokuhlala nomuntu othwele uNkulunkulu kazi likhona yini ibona baba nenkinga inkinga ukuthi wena uthwele uThixo manje mayethi uzama ngomunye unyaka sasiya ku-conference I think 1985
sibuya ku-conference wethu ngaleyo mnyaka we-youth ebandleni engangisonta kulo wafika uNkulunkulu makuvalwa uconference wafika uNkulunkulu ethwelwe i-spiritual father sami wakuzoshumayela yena wafika emthwele uNkulunkulu sesontweni-ke la sithandwa sami ngokwamajazi amakhulu okufundisa esontweni lami eluthela sigqokile nami ngigqoke uniform yami ngaba yivolontiya mina ngoku-black and white wami ngivolontiya kodwa lamadoda vele angena noThixo emthwele eya naye altar sasihlabelela unumber 37 emaculweni akithi unumber 37 sihlabelela ivesi lelo culo lithi kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana benanhliziyoni iculo lesonto lami kunevesi lelo culo elithi Elisha inquluma lakhiwe ibona icebo yakhululwa izono zagezwa bangena sifuna lelo vesi lelo bangena noNkulunkulu yafika indoda kwabuthelezi yamethula uNkulunkulu epulpiti ma imethula uNkulunkulu wagcwala indlu sengihlelele 10 minutes njalo uqeda le ntshumayelo ma ungayizwanga nje uzoba nenkinga uNkulunkulu wagcwala indlu ngoba ma uNkulunkulu wena umthwele uyaphumela kubantu ngalolanga sahamba ku-conference singadlile amabhodo amakhulu amangaka sangena emabhasini naseyimotweni engekho umuntu obona indlela sigcwele uNkulunkulu simethulelwe yiloya baba loya yana umuntu ofuna ukudla kwaphela i-conference sahamba saya emakhaya ekhaya-ke mina ngihlala naye umfundisi lo okuthululela abantu ngoNkulunkulu angazi ngizomenze njani njobe nje ngoba wayivela ngijikele mekwathatha 3 days fasting abemnyama sengathi nugget amehla bebomvu ngisabe nokungena e-office nokubuza ukuthi ubaba ngamenzelani ngoba uNkulunkulu ehamba ngama-passage emission ehamba ngama-passage ngisho nje ubaba engathi angangakuzila ukudla meke wazila ukudla ngivele ngazi ukuthi kufanele ngenze njani ngisaba nokwenza umbhede wakhe ngichokhwa yizulu la ekamerweni lakhe mangithi ngiyangena kasi nizozwa yini ngathi kufanele ngele impompo nje lentshumayelo ngishumayele kubantu abaronke uma wami nodadewethu nabafowethu sibuya sonke kuleyo conference ubaba wami ongizalayo akakholwa indoda yakwaZulu isiphuzela utshwala bayo usele yedwa ekhaya uma laba befika behle ebhasini beza uyajabula ukuthi nazi ingane zami ifika uyaphuma uthi uyabahlangabeza mayiqhamukela kubo wajika waflathela wabaleka wangena ehlathini wabaleka wabuya ebusuku emzini wakhe wabuya ebusuku wangena endlini walala kusemakhaya akhe kulalwa ko-round wangena endlini walala wathi ungakasi uma engakavuki waphuma wabaleka kwaze kwaba u-3 days uyahamba ekuseni kakhulu abuye ebusuku siyabuza-ke nathi nami sengifikile manje ngizobingelela ngibondaba ezithi angisuke emishini makanti undaba esithupha kwenzakalani uthi hayibo yazi ukuthi undaba esithupha usifikile nje akafuni ukusibona sazi ukuthi simenzeni kodwa-ke ngizomgada ngoba uyafika ebusuku bese ngimbuza mayifika uyambuza ukuthi kanti indaba ezitha ngoba sasicele kahle ukuthi siye emhlanganweni wasidedela senzeni uthi anenze lutho imina enginenkinga yokuhlala nani uthi mina mhlani buya mangiphuma ngizwa nikhuluma ngithi ngiyalihlangabeza ngathi ngiyaqhamuka kini ukukhanya okukhulu kwakukhanyise lonke igceke amabunzi enu eney'nkanyezi lonke naliney'nkanyezi wena nje uhleli la wena ucabanga ukuthi nje ukuya enkonzweni lalelani njengoba uhleli la mina ngimaphambi kwakho mina ngikuthululela ngoNkulunkulu kune-impact engiyenza empilweni yakho ngoNkulunkulu engimthweleyo wena mawubuyela ekhaya ngeke ube yinto akuyiyo ngingakami phambi kwakho
Bishop Zondo athi kimandla ntoela inamandla lento ine-impact ayenzayo kumuntu. Fompese indoda kwaZulu yabalekela umuzi wayo, yabalekela umkayo. Abese ethi ngelinye ilanga ubaba wami ongizalayo athi kulukhulu ukuhlala noma wena. Sithi indaba ezithi uthi masivuka ekseni sithi siyathandaza kungena umuntu phakathi kwami naye wasehlukanisa oyizinkanyezi wonke umzimba. Wayesethi kimi thula wena Musa, awazi yini ukuthi uNkulunkulu akazizwi izolo? Ngihamba nami kancane, akufanele usonte into engakujikisele enkazimulweni. Fanele uhambo oluhamba lukuphendula noma nje ungajika kancane kodwa fanele kube khona into ethi khona into eyenzekile. Sashumayelile uBishop alikuvisi likushifte likuphendulele enkazimulweni. Ma ubuka i-movie ye-10 Commandments, uMoses kwakuwumuntu nje o-ordinary ukhulela eGibhithe ongamazwi uNkulunkulu. uMoses uma elusile izimvu zikaJethro ubona isihlahla esivuthayo esingashi. Uthi uMoses kuZiphora kwenzekani laphaya? Uthi uZiphora Nkosi yami inaba ngisuke nje kuvele kuthiwa ngihambe ngeLimpopo. Angazi ukuthi lento efuna ngoshumayela eLimpopo. Ngifuna ngiyashumayela nje eGoli ngivele ngibona ngathi abezwa nhlobo. Ngathi ngadweba ngibhekele. Ngathi bazofika bangizwe. Laba bakaSikhukhuni laba bakaSoshangane bazongizwa laba mangishumayela kubo. Lalela. Uthi uZiphora uma efikile uNkulunkulu leya ntaba ibanjile. Ushintombazana yezwe lakhona eyaziyo ukuthi lelizwe linokhanjelwa uNkulunkulu. Inkinga yami ukuthi wena ukakangizwa. Ngoba uma kufika umuntu ePraise Mountain ese-confused ebuza ukuthi kwenzakalani, fanele wena umtshele ukuthi uNkulunkulu wala ekhaya efikile. Sembonani phela. Uthi wena uyayazi le ntaba mayisuke imboza amafu imboza bawazi wena amafu ale ntaba le yasePraise uwazi ukuthi le ntaba mayisuke iqoqa amafu. Fanele utshele umuntu ovakashila ngithi umbonile khathi ephakamisa isandla. Fanele uma usuyibona intaba ukuthi naku kusengathi kuyashwa kanti kusemini le ntaba isiyambozwa amafu akubo bese uya kulo muntu ovakashile uthi don't be confused mntakama. Le ntaba mayinevizitation ihanjelwe iba ngalendlela njengobabona bephithisa ukuthi le ntaba isifikele uNkulunkulu wayo. Sihambeni ke khona ngizofreda. Uthusiphola kuMoses leya ntaba mayifikile uNkulunkulu ibanje yani. Bese ngesikhathi esabuka intaba abese mebuke intabeni uMoses benoZiphora babone kwehla umuntu ophelelwa amandla ongathi uzowa ayoshayeka phansi. Ngixoxela nje imovie ye-10 Commandments. Bese uma bebuka athi uMoses awumama ngigijime ngekuloya mntashinduka gijime ma efika ame ngezansi kwentaba alinde lo muntu oginqayo. Ngizosiwa abantu abawu2 noma abawu3 kulento ngoba thina sibiziwe makuthiwa nangu sibanibani ephendukelwa thina asimemezi ukuthi uyahawa. Thina siyagijima siyoma ezansi kwamadwala ukuze mayingola ehla angashayeki phansi. Asike nithi sesivula ifuba sivula izandla ukuthi mayingakashayeke.
imigano sithi mangabuya wangikhona mina wena la kimi wena kimi wena kimi Hayi madoda. Hey. Moses afikame amlinde abeserola lo muntu mayifika uwele Moses ambamba amgone aphelelwa amandla lo muntu mayiphelelwa amandla Moses ethi uyambuka athi uJoshua lo ngoba uJoshua naye njengoba babexosha uMoses eGibhithe noJoshua bamxosha manje bese yambamba amhudule lalela ke afike amnika uZiphora ngasiyabadinga ngoZiphora abazokhona nje laba abawayo laba abadudulwa uhambe empilweni afika amnika uZiphora athi ngicela ukuphuzisa amanzi umnakekele ngija ukuyobona lento eyenzeka lapha ya entabeni nomyezwa yini bese emshiya kuZiphora iningi ke lentshumayelo senishumayelini amshiya uZiphora amnakekele ahambe uMoses ufuna ukuyobona intaba evuthayo kodwa engashi nikhona yini ungile sengizoqeda uma efika entabeni asiyekeke lento ngoba iningi leyantaba kodwa uMoses esehlale noNkulunkulu entabeni abese ehamba abuyele kuZiphora ma ethi uqhamuka ushintsha step indlela akhuphuka ngayo akuyona indlela ehlala angakangizwa bazalwane wahamba egijima kodwa ubuya uhokha ngenye indlela uma ewokha ngenye indlela ubuso bakhe bugcwele inkazimulo inwele zakhe zazimnyama mayenyuka uma ebuya inwele zigrey uhlangane noNkulunkulu ngithe ngikhuluma ngento yokunamathelana noNkulunkulu ngoba awukwazi ukunamathelana noNkulunkulu ulokhu ilento yona into yokunamathelana noNkulunkulu ishintsha our inner person ize ishintsha umuntu wethu wangaphandle nomuntu wethu uba restored umuntu wethu wangaphandle erestore yinkazimulo esihlangane nayo sanibonani bazalwane uma babdlamini uZiphora abuka umyeni wakhe ubona enye indoda egrey ekhanda lobu grey ke bukhuluma iwisdom lisho njalo eBhayibheli kusho ukuthi uMoses wanyukele naye iwisdom wathi mayibuye wabuye egcwele iwisdom egcwele uNkulunkulu uma uZiphora ebuka uthi kwenzekeni umbonile uNkulunkulu ukhulumile nawe uthele yini impendulo kaMoses uthi he revealed his word in my mind leyo nto ikunika esinye statement ukuthi indlela akhuluma ngayo uNkulunkulu kuMoses wakhuluma ngendlela eyavula izwi emqondweni kaMoses leyo nto ngesikhathi izwi sanibonani ibese irong lento ngishumayela ekhaya abantu abamasambeni irong lento ngishumayela nje kubantu abarong futhi ngesikhathi downloada izwi uNkulunkulu downloada unpacka ubuyena uMoses ngesikhathi uMoses absorba izwi likaNkulunkulu elibamba ligcwala umqondo leyanto yashintsha inwele kaMoses zabagrey ulamahasiya leyanto yashintsha inwele zendoda zabagrey yashintsha amehlo ayo amehlo abayenyinto yashintsha iwokhi indlela ma download uthini ngoba masondela kuye uyadownload uNkulunkulu uyadownload ngesikhathi ngifika ngisondelana noNkulunkulu ngelinye ilanga ngivakashela umndeni wami emndenini nje wasekhaya kwaZulu ngiyavakasha ngiyobabona mangifika kubo akuxoxeki nabo into abayikhulumayo ehlangani nami
mabehleka into abahlekisayo inhlekisi manje angisazi ukuthi ufanele ngenze njani ngoba phela ngifikile ngathi ngiyabavakashela kodwa manje angazi ukuthi laba bantu banjani mabenjena bese ugogo wami wakhona la ekhaya angibuza ukuthi hawu wena wethemba kanti njengoba senikholwa nje anisakhulumi ngithi gogo ngiyakhuluma inkinga ilento ekhulunywa la ekhaya ayihlangani nalento ngifuna ukuyikhuluma sanibonani baphezi lento nikhulumayo ayihlangani nami lento manje angazi ukuthi nalezinto ezinihlekisayo asinihlekisi mina abesathi ugogo awukhulume lokho gogo Hayi madoda. Nazo ngithi gogo hlangana noJesu hlangana noJesu uMnazaretha hlangana noJesu uMnazaretha uthi gogo njani loyo ngoba nathi siyasonta ngithi ngihlangananga noJesu wasesontweni hlangana nendoda uMnazaretha hlangana naye uyabona azanibelento hlangana Silokhu sihlala naye uzulu ukuthi ngithe wenzani Yasinamathela. yabona njengomuntu owashe ublue wamwasha nopink ublue wayesephuma ngesikhathi amuvoma waphumela kupinki wangidaya upinki sibona sinjena sazalo sinjena sidayekile bapraise and masilokhu sisondela silokhu sidayeka ngazi noma uyezwa yini njengoba silokhu sibekezela Oh yes Lord. uNkulunkulu isikhathi sami sesiphelile uyabona masilokhu sihleli bese luba nzima uhambo bese sithi ngobekezela ngohamba noma ngihlupheka noma ngisinga noma Kalibekesele uhambo mangibiza uNkulunkulu ngiyoshumayela ngakina 19 years ngokusize 28 ngiqedwe ama fasting ngiphuma ku7 days ngene ku14 phuma ku14 ngibamba u28 phuma ku28 ngibamba u40 ngijike ngibuye ngiyoqala ku3 days ngenyuke nayo ngifuna uNkulunkulu kuyahambeka noNkulunkulu nasezweni lokuntombazana kuyahambeka noNkulunkulu inyama ibanga umsindo ishaya ithanga lami ngithi thula nyama yami ngifuna ukuhamba noNkulunkulu mangilokhu ngisondela kuye ulokhu esondela kimi abantu abangibonayo bathi kodwa lo mama wayihlaphi lento ayikhayo kanti ulokhu ngisondela mangilokhu ngisondela naye usondela kimi ulokhu angishintsha abantu abangibukayo bathi ungathi indoda kanti indoda iloya yana ukuthi lokhu angishintsha kehanjwa noNkulunkulu mangabukani indoda engakhona izizwe ukuthi yangihisha lento yalomama yangikhwehlelisa lento kulonkosikazi yangikhwehlelisa lento kulonkosikazi yangihisha ngoba lokhu uyikhiphela kuye uyikhiphela la emashidini embhedeni lazolala khona uyiphefumula iphume ngesikuzo moya uyigobe lazolala khona uyigobe la emqamelweni la qamela khona uyiphefumule uyikhafulele la emqamelweni mayithi yalala imhishe
ubabo noNkulunkulu awafani. Bishop Mathabatha, mangishada nobaboko masilokhu sisodelana uthi ubaba Mtshweni kanti wena le yakhe faith wayithola injani? Hlupheka lo baba ngamhlupha avuke ebusuku ngithi baba kwenze njani? Athi ukuthi uyangixaka. Ngixakwa uwe njengoba sidelela ibhekela. Ngixakwa yile nto oyithweleyo ngami. Ngixakwa yile nto yakho noNkulunkulu. Ubaba mangishumayela athi kade ngakholwa. Mina phela ngakholwa wena ungakazalwa. Kodwa mina ngixakwa ukuthi wena kanti le yakhe faith enjani lena? Ngoba ama-levels Awafani. Hey. Ngimthandaza uthi umprofeti ma esehlekise ngabo noNkulunkulu wabo uthi lithi iBhayibheli uEliya wathi abantu sondelani kimi. Ilento ebengifuna ukisho lento kunamathelana angazi umyezo yini kusho umuntu kaNkulunkulu ayithemba into ekuye bekhala abantu bekhaliswa amadlozi engabaphendulanga. Awuzwa kodwa wena bekhala abantu bekhaliswa into abayikhonzile kodwa yangabaphendula uswile inibamhlamile. Ma indoda kathi into sifuna umlomo lithi iBhayibheli wathi kubantu sondelani kimi nonke. Wababiza lithi iBhayibheli bonke abantu basondela kuye kanti basondela kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wayesephenduka elungisa i-altar. Ma elungisa i-altar walungisa i-altar wavula umsele wathi thelana amanzi bawathela amanzi wathi thelana okwesibili bawathela wathi thelana okwesithathu bawathela wabeka inkuni zantanta phezu kwamanzi. Ngoba kungenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Ni right ma praise. Niyashupha phela uma nifuna ukwenza isikhathi esincane nishayile nifuna ukuhamba. Shothi ngizosala nale 3 ethi ayijahanga laba abanye sibakhulule. Ngoba kungenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Ma umnikela usumntanta emanzini ithi le ndoda hlabana inkunzi ihlatshwe ihlinzwe ithatha inyama yendlala phezu kweinkuni. Yebo le nto ayenza isense iyendlala phezu kweinkuni phezu kwamanzi ibisiphendukele ezulwini ngoba kuyaphendukelwa ezulwini. Ibisiphendukele ezulwini ithi uNkulunkulu kababa uAbraham igama likaJesu ithi uNkulunkulu kababa uAbraham mina nawe asinankinga. Wena uNkulunkulu wakhuluma kubaba uJakobe wathi usayobizwa ngokuthi uIsrayeli. Udaba lwami nawe luqondile. Inkinga yami laba bantu ngicela lento yenzele laba bantu uNkulunkulu abakwazi. Ngifuna laba bantu kusuka manje silapha esikwentaba iCamera ngifuna amasehla laba bantu bebebazi ukuthi ubani uNkulunkulu. Lalela-ke uNkulunkulu ngifuna umlilo wehle ezulwini. Angizukulayita mina la ngifuna wena uNkulunkulu. Bakhona inabantu epraise uNkulunkulu ngifuna wena wehlise kuwe ezulwini. Wehlise la ufike ushisa lomnikelo. Ngiyacinga ukuthi ni right akani ngitshela ni right kodwa nina nezinto eNkulunkulu ni right noNkulunkulu noma nifuna lesintshumayelo esisoft inyana lesi. Ni right nina nomuntu oniphushela kuyo uNkulunkulu. Ni right naleyo nto leyo. Because mina ngifuna abantu abaphushekayo baya kuye uNkulunkulu. Makuhlukana nabo babe benamathelene naye. Lithi iBhayibheli usuwehla umlilo wehla ezulwini. Hawu bangaka abantu abangiswile ungathi ukhona oyedwa ngapha
khona oyedwa ngapha uyaresponda uresponda kuumlilo ngiyamuzwa lo uresponda kuumlilo lalela mina bengishumayela bishop ngishumayela ngezenzo thululwa kukamoya ongcwele iBhayibheli lithi kwabonakala phezu kwamakhanda abantu ababekuleya umlilo ngamalangabi lalela alisho ukuthi iBhayibheli leyanto laba bantu babeyizwa lithi iBhayibheli abantu ababekuleyanto bayibona angakezwa basalwana moya ngcwele ngicela ususela abantu lento mayinamathela mihlala phezu komuntu iyabonakala lento mayihlala phezu komuntu yaka wena uyenkonzweni isho ukuhlalwa into akufani nokufaka celebrate akufani nokuba imember yase praise kodwa mayinto yehla esibili kusho iBhayibheli lithi kwenzekani sithandwa sami angisho iBhayibheli kwenzekani yenza ngishane yabona wabona lo wathi khona ilanga lomlilo phezu kwekhanda lakho lo waphendula ngamathanzi mayethi yamphendula athi nawe lakho ikhanda liyashalawe kwalinto esekhanda lakho hlala lapha eBonero Park ngiphuma kwathandaza esontweni eBaptist sengibuyela endlini engangihlala kuyo number 12 Ohana Avenue mangiqhamuka bathi abafundisi ababekwami mama ikhanda lakho liyafutha ngithi lezi njani bathi ukuthi umuntu ekhanda okhakha ilwakho ma ikhanda lakho ingane zakho siyasha lento iyashala
Kasnama Yetelebe Messiah. Ula Mama Masita Babo Kosaya. Ula Baba Shita Baba Sitelebe Kosia Mata. Riba Baba Setelebe Messiah. Ula Mandele Babo Shaya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alamandela Messiah. Ulamandele Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.